na introvicu. Čo to bude zač? Je to čistý, typický eger smradlavý. Kto? Počkajte, vy ste tam aj plný nenávisí, že tu píčujete po niekom. Dostal som sa nápad na nový action, že by si zjebnul DMT, hral Outlast a vyzvedol si tak schizofrénii. No, tak na to presne akože nespravím. No. Takže. Olha, Cris. Cris, chega aí do flash aqui. Koľko má To je ten, čo sme mali na onom, či to je inakší? Inspection. You passed. Carry on. Guy tells me, "Oh, I'm not interested in talking to you because of your size." I was like, "It's okay, honey. You obviously don't have the right tools for the job anyway, so I'll just go find somebody with better equipment that could..." Počúvajte ma. Dneska mi voda nefunguje. Nie. A Cigoši robí výkopy. A ja, že tam hľadají postup Slovka do štvrtfinále. Ha, 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 ha. handle it. Let me introduce you to this brand new 2025 Could get whipped in a day if you wanted to. Millions. Infinity. If I wanted every single one of these guys, I could have them. If a guy came over here, you asked him, you think he would say yes? Yes. There's no doubt. 100%. No doubt? Got down and tested? Yeah, why not? Would you hook up with any two of them? Hell no. Hneď prvý. For this fight, I only trained probably 2 weeks or 3 weeks for this fight. I had to bury my best friend, and I dedicated this fight. I wasn't going to fight. I dedicated this fight to him. I was going to rip his heart out. I'm the best ever. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lennox is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. I'm the best ever. There's never been anybody ruthless. I'm Sonny Liston. I'm Jack Dempsey. There's no one like me. I'm from Nairclaw. There's no one that can match me. My style is impetuous, my defense is impregnable, and I'm just ferocious. I want your heart, I want to eat his children. Praise be to Allah. Pakistan'da bir pazar arkadaşlar. Çok Karachi değil şu an. Karachi yani Pakistan'ın ticari başkenti olan bir şehir. Ani vidieť, tí priebany, môžem zle. Takto vznikol hentavírus, aj korona. Bitch, veľa. Koto, piče, Grindr, na čo sa tu jebeš? Grinžek by nám skočil. Do piča to nekúkal, ale nechcem to vidieť znovu.
Kapíči, vieš. Neviem, ktoré som videl kúpa z týchto. Toto zrovna. Tu máš 4 hodiny. Jak myslím? Si to taká natáčal? Railway station in Chatka is a small borderland town between Slovakia, Czech Republic and Poland. The station lies on the line from Žilina to Bohumín, a railway stretch between Slovakia and Czechia. If you've ever passed through by train, you've probably noticed the distinctive station building designed in the Brussels style. It was completed in 1969 under the direction of an architect who also worked on the station building in nearby Havířov. Over the next 3 years, the station is set to undergo a full modernization. Did the triangular shape of this building catch your attention? Let me know in the comments and tell me where I should go next. Podporujem tento content a nechápem ľudí, že si robia srandu z toho, jak rozpráva tento pán. Vyzerá byť milý a snaží sa produkovať dobré videá. Max, kľudne sa aj vyjeb s ním a daj nám tu pokoj do piči. To čo má byť ako? Hold up. Hi! Hey there! Why would you ever live where there's no ocean? Hey! Oh, I've been waiting for this! It was at this moment that he knew he fucked up. The largest black hole ever discovered is so massive that it breaks our understanding of reality. It's called TON 618, and it's one of the most gigantic objects in the entire known universe. This cosmic monster has a mass equal to 66 billion suns. Yes, billion. If TON 618 were placed at the centre of our solar system, its event horizon would stretch far beyond Pluto, swallowing every planet whole. Light itself can't escape it. Time slows down near it, and anything that crosses its edge is lost forever. What makes it even more terrifying is that TON 618 isn't some quiet, invisible hole in space. It's powering a blazing quasar, releasing more energy than entire galaxies combined. And here's the scary part. We don't even know how something this massive could have formed so early in the universe. It shouldn't exist, but it does. Jasné, počúvaj svojho tatka, šada. Čo vy... Cháni. Môžeme sa dohodnúť, že aspoň voči sebe budete milí. Jeden deň.
mu to vybuchne v ruke, či čo? Čo ti jebe? To je debil. Čo? Holy fuck! My sme boli niekde na hoteli. What's on fire? Is this villa on fire? Your parrot could repeat the word back perfectly, and if it escapes, it could tell other birds the curse word. You see, parrots naturally copy the sounds they hear the most, and in the wild, calls makes them seem smarter. Soon, other words they're babies, meaning. Choď do piče, ja nepočúvam ani to video. Jak? Ideme na dech. To musí byť tvoje. Keby viem, tak nehrávam CS, či garantujem. By som tu s týmto... Toto by som bol posledný stream. Dobre, jak ešte sa dozvieme, či to je vôbec reálne? Geo grave. How a nigga neck look like that on Geo? Damn, can't fall? Oh, yeah, you look like the nigga off Fantastic Four, Stretch Elastic Man looking. To je v píči, jak jsou lidi šikovní a ty si od 2017 nepromluvil se ženou. Wow. Wow. Nevedel som, dokiaľ som do kasína nenašiel. Jej IG a Kik pre honičov. Mega Heil Hitler. To sme videli včera už, alebo kedy, nie? Píčo, normálne mi to za chvíľku zastavilo mozog, ty kokot. Čo to vôbec malo byť? Mě to tady vytěžím, jako když bych hrál skutečný Minecraft. Wow, tak tohle je masakr. Tady jsou furt ty skiny, ale co je tohle za lávový podzemí? To už jsem hodně někde hluboko... Ne, jo, to pálí lidi. Humiraje?
Čo ako? Obyvanka, ďakujem. Koriax, Pif, Puf, 7 mesiacov, ďakujem ti. Toto je hrozné, kamaráde. Predstav si, že takto akože dopadneš. Však jednu dobu im išla karta, a nie, ako možno im stále ide, vieš, že čo robia na tom YouTube, ale ty píčo. Toto si tu drbať na Instagram, že chlapci, toto je parádne video. Počkej, tu má to viac? Dívej sa, tu je aj zarastený. Ne, ono to jede zase. Ty krása, jak ten má... Co? To si děláte srandu? Oh, já byl na kraji a on do mě strčil. On do mě strčil, takže já jsem vypad. To nemyslíte vážně? Ne, já chci ještě hrát lidi. Ne, ach jo. Dobre, ešte jedno vyberem, bonusové. Co to je tohleto? Lidičky, není to to, co si myslím? Ježiš, to je rychlý. Co to je? Tohle, já to nechci moc tady říkat, ale to je asi zadek. A já z toho zadku se musím dostat ven jak nějaký hovínko. Koukněte, teď se to otevře bez tak. No, já to říkal a bez tak jsem venku. Fuj, to bych byl smradlavej a špinavej. Jo, vidíte to? Bylo to tak, jak jsem si myslel. Co to je? Je mi na piču z internetu. Pušil mít natural. Jeden pide, jeden Do piči. To je do... Jeden je short. Dobre, možno nemajú. Proste Maďar sa hýbe, aké by bolo do piči po obrne z kurvici. Ináč Svice... No. Forceme, to už jebať, nie? Ďakujem, za čo ma máš? Za retarda, absolútneho retarda. Dobre, v poriadku, tak som retard. Ja ti celý čas vysvetľujem, Môžeme uzavrieť tú tému? že sa nebavíme ani o viere, ale teraz som satanov služobník. Môžeme to uzavrieť? Presne toto je to fanatické. Fakt si ako počulo do mňa, že by som sa nejako nenávisne. A to sa pýtam aj Lady Fela. A to sa voči nej. Tým, že som prečítal, že nie je ten krátky citát. Áno. Tebe sa to pýtali... Toto vy ste mi. Teba sa to pýtali... Aj z Lady Fela. Môžete si podať ruky a skočiť do Dunaja. Miško, keď som použil ten citát, je to odporný, tak on už je takto napísaný v Biblii. Mirec Mio, ďakujem ti. No, mikrofón lepší než ty, čo máš, Ticho. Clean your ears. Be careful. Many people use cotton swabs without knowing how dangerous they can be. Not only can they cause infections, but when you use a cotton swab, you push the earwax deeper into the ear, which can cause pain. Instead, use a FLAC 18 to 36 88 mil. Přestaň! Přestaň, prosím! Putine, hej! To myslíš, že je skutočné video? Či není? Či je to skutočné video? To je ten feťák, ty koko, čo ne? On tam nasí na tej diskotéke z kurvu nejakú? Nice. Dobrý frajer. Ty vole, takhle jsem se hrál taky. Ty vole. Ježiši, aha, jo, to je down, aha. Ježiši. Co nevěděl. To vypadá, kdybych ho vysmíval, a není to pravda, není to pravda. Kurva, je zrovna natáčím, ty vole, downa. Nice. Tomu sa nevyhneš, kamaráde. Radek, čo som tomu tatkovi hovoril, že sa na to vyjebe, fakt. Zober mu ten telefon, prosím ťa.
In this episode of Cop Cam Max, police pursue a driver for a simple speeding violation. But the woman behind the wheel, who may have some anger management issues, insists the officer has no right to ticket her because she parked before he activated his lights. Then things get even stranger when she accuses the officer himself of committing a traffic violation. Hello? I'm on the phone with your police department right now. You can't pull me over with my car's off. Yeah, I can, because I got you speeding before you were stopped, so. You should have had your lights on. You can't have your lights on and pull me over after. You have a cop right here trying to pull me over when my car's on and I've been parked out parking fun. That's illegal and you can't do that. I don't feel comfortable. I don't feel safe and I want him away from my car. 99.89. Do you mind coming to my stop? That's him Podľa parking. mám 17 minút a ja by som akože chcel pozrieť niečo od nich, ale skôr pozrieme potom v noci o tých Explorer with Us. Mňa bavia o tých vrahoch pičoviny, vieš? Čo tí tínedžeri nejaký proste niekoho rozjebú a myslia, že im to prejde a jak henty naposledy. Čo normálne chudák, nie že chudák, je to kokot, ale sedel vzadu v aute, bol iba pri tom, čo robili tí retardi henty dvaja, jak vyhadzovali tie kamene z okna po autách. A v 18 rokoch všetci traja dostali od 46 rokov až po doživotie plus 60 rokov či koľko. Čo ti jebe? Nigga wanna see me fall. Stephen Curry. All my fellas. All my fellas. All my fellas. All my Tell the feeling like I'm trapped in my damn mind. Tell the feeling like I'm rapping it. Rap music and this degenerate hip-hop stuff and go back to the music that built our civilization. Boli ma krga, teče mi z neho prúd. Jebať ja diera svajčenia na krku. Je to good, to flex, je to cool. Na krku mám autotune. Zajebem taký tón, budeš počuť Hannu Montanu. Drám to ty, počúvaj, to čo si ti nahádzal, ty Grisa? Ты мне хотела, а я тебе хочу. See, and I love potato chips. My company is called Pat Spuds and... Patrick, I'm out. I'm out. I'm out. I'm out. Píšovináči, to čo je? Wait. Oh. Uh-huh. Yeah. That's it? We don't get a round of applause? It's good, babe? It's fine. Se na něco hraje, ale já jsem prostě nelegál a ty to moc dobře víš. Co tě na mě sere víc? Můj obličej, anebo to mý sebevědomí?
Bachor. Hovedo. To je človek na 100%, že? Tento. Tu vidíš ten zamračený ksík do piči. Nasraný. Nový track dal s nami Ego, len si trocha dlhšie nerobil intro. Názor Robica. PM, Tonka feat Ego. Ja, to čo more reperi, flexím to rovery, jebeme pozery, stále to overy. Neobídeš nás nikdy, lebo to zavalím. So mnou je Ego, jebem na povery. Ja, vítam ten like, brač, vieš sa to vysali. Ja, Blackstar 100 kg do kope, rachujem love do roka. Ja, som sniper jak koka, Si nebol nám tých chalanov, čo mali predtým. Dostrelám ťa ako Myslím obrazne, ty piča. Myslím repom, prestan kričať. Jebnem to na Matoviča. Matovič to jebne na mňa, nelutuj sa, gáčo za mňa, každý lutuje len seba, netvár sa, že to tak nemáš. Uverím ti, až keď každý názor, čo vypustíš z gamby, není iba o tvoj prospech, ale v prospech celej bandy. To mi ver. Kurva, keď to skončí? Vydujem shit like witch, majú líči, má chlapci, volajú 10 víc. Dostávajú ten beat, ja stekujem ten sandwich. Ja stojem, vyzerajú ako Tetris. Ja nelutujem, že ma vyjebali z každej roboty. Ja vozom presne ako ty, chcel, aby som mal najlové bloty. Teraz chcem hamloty, nechcem, aby mi rozkazovali roboty. Som panka, novodobá rockstar, prezie ma je Tonka. Keď si z Vranova, tak poznáš Tonka. Novodobá smotanka je stok. Za svoj debutový album zarobím je 100K. Zastav behať automaty, môj brat tam rozjebal 100K. Yo, more ja a mladý Six sme sa vyparili pre XPčka. Ak si moce hlavu bratu, vieš, že pochádza z VTčka. Popapnem posledný ako zavetotečka. Nemáme rovnaký motion, takže viem, že je CDčko. Kolečka okolo tvojho bloku ako CDčko. Napálem ti teči na DVDčko. Keď disuješ, tak iba mrháš dýchom, boy. My sme štúdiu a všetci vieme, že si to. Salutujú sami borci, hore ruka svoj. Ťažké ego tripy, potom som za skromný boy. Píšem to školáci, hovoria, že my sme to. Yo, ukratím ťa ako kiska. Vyfajčí ma ako kiska. Dostrelám ťa ako Trumpa, do ucha rampa pa pam pam, Myslím obrazne. Dobre, Slováci dneska vyhrávajú 1-0 na Čechmi na 100%. Toto je akože pánizmus takzvaný, čo ti jebe. Uzerám, to je hrozné. 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6 6 7 6 7 6 7 4,9 milióna srdiečok, aby ste boli v obraze. To tu nechce Čech. Ai säännö, se tekee B for A. Okay? Wait, what? 2B for A? Yes. Oi, 4, 1, 2, 3. Oi, блядь. Nice. My mouse is dead. My mouse is dead. Guys, What? guys. Thank you, G Mouse mouse is is dead. dead.
Oh no. Just chill. 2v1, 2v1. Just Wait, guys, I need to plug Mouse Go, there. Jungle. I can't shoot, guys. Guys, help me. It's jungle. Oh my god, what is this? Jako lavička. Kdybych ho vzal van. Anna Fry. What's your favorite animal? A goat. What noise does a goat make? Jde do píči. Hodím. Oskarku. Do píče není na TikToku, kurva. Čas nevím, kolik to budu učit. No što mě dělat? Dlouhou dobu jsem se tady možná až moc snažila obhajovat. Bylo to ve víře, že lidi... To je do píče, či už se dává. Mě to ubližuje, jako to fakt, to je jakože dost, bych som povedal. Why are you growling? No. Self-control, please. Can we? Oh my gosh. Oh my god. Co to je? To mi mohli tak chutit. To je píčovina, či? Pozri, čo robila, to mají vála. Kolko ještě, kurva? Mají dokonalejší děti. Je to evoluce prostě. Jo? Genetika souvisí s evolucí. Když bude, vole, několik generací, vole, prostě dřít, jako negři, že jo. Ty nedávno sundali ze stromu, jo, a předtím prostě dřeli, tamhle běhali, vole, za antilopama, vole, a dělali podobné pičoviny, lezli po stromě a další věci. Takže tím pádem, jako to nemysleli špatný, tak to prostě je, kurva, to jsou fakta. Ty lidi byli, vole, před pár stovkama let, nedávno prostě ještě, nebo už ani ne stovkama, de facto desítkama let, byli ještě v Africe a lezli po stromě, jejich předkové. Prostě tak to, kurva, je. Bydleli, vole, v dřevěný, vole, co dřevěný, ve sláměný chýši, vole. Tak to je do prdele. Můžete mě mít za rasistu, nejsem, vole, v tomhle z toho ohledu rasista. Grzná robica.